I otimajući od zaborava tradiciju Cazinske krajine u Pećigradu nadomak Cazina oživljena je manifestacija kestena, od pamtivijeka glavnog proizvoda od kojeg je najveći broj krajišnika živio. Paljenje vatre, prženje kestena na načine kako se to nekada radilo, taj spoj kestena i tradicije privukao je danas mnoge. Draže u tome da se iskupi što više naroda, da se dobro poprži kesten, da svak bude zadovoljan. Bitno je znati vatru dobro i miješati to. Kesteljadu treba svake godine obnavljati i širiti je. Kesten i proizvodi od njega, posebno med, postali su brend kraja i sve je više obitelji koje žive od kestena. Ono što je vrlo bitno istaći jeste dakle, da se nalazimo u mjestu koje je endemično na prostoru Bosne i Hercegovine. Znamo da pod šumama kestena imamo oko 5616 hektara i da je ovo vrlo značajan izvozni proizvod sa prostora kantona. Godišnji izvoz između 700 i 1200 tona. Vrlo je dobro poznato da ovaj kraj dobro ubire plodove kestena i da dobro ubire novac od tih plodova, iako ove godine nam je kesten podbacio zbog nevenskih neprilika. Osiguravajući spoj kestena i tradicije, festival kestena je začetak agroturizma i ruralnog razvoja na području Cazinske krajine.